Akatare k'amawa kareberweho nk'obuhungiro obw'abashubuzi abarukugura n'abarukuguza omuri Kasese municipality ekirikweyorekera omu bantu abarukutambuza ebigyere kahikamo ahabw'ebintu nyamwingi ebiri omu katare aka. Obusinguzi bwako nibwija bwanyuma y'okushanga ngu n'emihendo y'ebintu ebirikuguzibwa omu katare aka eri ahansi ekireetiire n'obutare obundi nka Nyakasanga, Habitant, Kitoro oburikushangwa omuri Nyamwamba division bwona okwegamira aha katare aka ahabw'okugura ebintu n'abashubuzi b'omu butare obu haihi okuhwamu ahabw'okuba abashubuzi n'abarukushubura boona nibeshuka omu katare ak'amawa. Omu kugezaho okugonjoora eki ab'eby'obushobozi ahari Kasese municipality bariyo nibatebeekanisa okwikiriza ebintu ebimwe okuba nibyo byaguzibwa omu katare aka ebindi bize omu butare obundi ahabw'okwenda kuringaniza emyanya. Eki kihakanisiibwe munonga abashubuzi b'omu katare ak'amawa abarukugira ngu eki kigenderiire okuremesa eby'obushubuzi byabo. Itwe bakanziri tushaka berekana kitu kyanzire omu katare k'amawa bakanza mbaye bitoke bakanza bafanya Nyakasanga kandi tunda tusira muntu ifuna bona bakindira kikiri tukebona ne bei tukashuta ba clients kandi manyanti kakuba bona abandi abashubuzi mbanaganaga mukabatwara ngatale ko mwasadi nka kuja kurawa mangira sazu mwembera terenungi twatwa tusabitwa akatale kane basa kuongeza abo kwa ndora heruka galihire bakatwongezayo bakatwayo ugundi umwanya kwa heru Kimeze Richard Chairperson w'abashubuzi b'akatare ak'amawa n'ashaba gavumenti okubateekateekaho n'okubombekera akatare kabo omwanya gw'okubafurura. Nagira ngu omwanya gw'okubafurura n'okubagabagaba omu butare obundi ab'eby'obushoborozi bashemereire okubaha ebintu ebibashemereire nk'okubombekera za kabuyonjo ekyakubahwera kubutuura omutindo gw'obuyonjo omu katare kabo. Bangukyusizaamu obutale obulala ne babwa ennaku endala engeri mawaji yafuna Monday ne Thursday nabuno obulala bwe baagala okusetinga babwa ennaku zaabwe omusuubuzi ategere ngu olwokubiri olwokutaano mbeera mu katale kano. Nanzira wenzi bafuna abasuuma kati kundi tukauta maiti tsanga situliwa nobweti chakwandeke bari tulaku kundi omuntu akabyeka hikeyiya Omukugarukamo ebyo byona mukuru w'entebe ya Kishatu ahabwa division ya Nyamwamba Pimako Kasereka ahamize abashubuzi ngu encourage teriyo kubafubira ohireho okushemeza omwanya gwabo. Okurugerwa ahari Kasereka entebe kanseji egenderire okuchendeza omwijurano omu katare ak'amawa n'okureetaho obwikizo omu bashubuzi obw'abandi barukuza omu butare nka Nyakasanga, Habitant hamwe na Kitoro. Tukindye tukabaho butuku muyitonde murangira kumukahuma mwenda mwiko myanya yo mubana heriwulirya tukibaka tukenewe mukumananga kumukahuma ndeke kandi eriminyisya abantu bosi tutyo Kasese municipality Nyamwamba division wamanza cyali yakirebe wenda omukatale kalebe wamanza kirebe wenda omukatale kalebe. Aha nshongani yemwe ari entuma ya president of district ya Kasese Lieutenant Joe Walusimbi ahabwire akakiiko akekikungu kandi yashaba abakozi ba gavumenti okuteeka omu nkora entebe kanseji eya new trade order barukukikora bwerure hamwe n'ekitiinisa. And I'm just warning those civil servants who have not implemented it well. They have ebyana n'abaana, I'm not going to accept it. The days they have given to them, let it affect all Ugandans. Nobukirabe kiri kityo entebe kanseji okuruga mu gavumenti ya rwagati neyoreka okwehayo okutebekanisa endebe kanungi ey'akatare ak'amawa obwo enyumaho gavumenti ebire yahirize kworeka okwombeka omwanya gw'abashubuzi okugenderire kumaraho obukeikuru 51 za shilingi ya Uganda okurinda abashubuzi aba ahambera mbi y'okuhinduriza k'obwire omukora emirimo yabo ey'obushubuzi. Gasha kwa Mate Isaac ahabwa Tayari West.